Kuma kugurukaniria mberi ya kiuteti githurano-ini kia mwaka wa 2022 na guikaniria miario miruru o mundu akimathira ngwataniro yake ya kiuteti kura, Rigathi Gachagua na Martha Karua monekaga tari thu cia kiuteti cia miaka mingi na makoneka kai gutari hindi igoka mirugamo yao ya kiuteti itwarane. Guka guku gutuma ndugu nigetha rurire rwitu runyitane. Indi tondu maundu macenjagia ta kufucia kwa rithohoka ni uteti. Erea ni maiguanire guthika utho wao na makiranira kuhingura peji njeru riri mararira ndama cia kiuteti. Kuma wa Munyoro Rigathi atwikanitie Ng'ongo nginya itura-ini ria Kimunye kuria tugite Martha na akamutwarira mwati Ndurume na Ngoima arita thinjo ya gwitikirika. Martha riu aramwita my brother na Rigathi akamukura na atangatha ya ruriri. Well, you can impeach him, but people have declared him the people's deputy president. And you can see everywhere he goes, he is being treated as such. My brother, march on. Talk to Kenyans everywhere. Omunye tukunyitana na ngatheno itu ya ruriri. Martha wa Karua, my elder sister. We shall benefit a lot from her counsel. We'll consult her regularly alongside other Kenyans of goodwill so that we liberate this country. Mucemanio uyu ukorete aingi materigireire na riu urehete wathi mweru uteti-ini wa Kirima erea makinyitana moko na kwambiriria thabari njeru. Martha akioneka gutwika muteteri mweru wa Rigathi Gachagua. Riri micemanio yake ikoretwo ikihurunjwo mageria-ini ma kumwagagia. Wachana na ndugu yangu atembee mahali anataka kutembea. Wewe tembea ile mahali unataka kutembea. Hatutakuuliza, lakini hatutakubali utufungie na kufuli tushindwe na kutoka nje. We are just assuring you we are going to march on na tutaonana mundu kumundu. Erea maugite riri no ikinya ria mbere thabari-ini ndaya iria mareire ya gukombora bururi kuma moko-ini ma President William Ruto. Neno ni ndugu turanyitithania tondu Gikuyu ugaga ndugu ni ndui ni makinya tuyaba kuthondeka urata witu no urata uyu tukurimira ati no binya urigiaga ni twanyitanira na tondu ni muona tuyaba andu ingi tukuthondeka nginya kwagire. Martha oigite itungati ni mundu o wothe urarugama na bururi na kurekereria mugambo wake riria maundu marahitana na kunyitana gwake na Rigathi Gachagua kwirigirirwo gwakiriria mugambo wa kuruta thirikari mahitia riria irogoma. Ithue ni twitungati cia Kenya, mundu wothe urebeana kurutira bururi wira kuiga mathina ma bururi mbere ya mathina maku ni gitungati. No mundu wa kwenda na kwendia andu watumirwo bunge ukaririria andu ukathii ukabewa pesa nane ukathii akwaririria mundu uririkanage kura iria cia gutwarire bunge Ruto wakubere wabero ni kirindi. Atongoria aya eri maya kuheana mwerekera wa kiuteti gitaru-ini kia Mount Kenya kuona uge wao ni uraiguika bururi-ini makiranira meguthie na mbere kunyitanira na atongoria angi gwethe bururi-ini niguo gucokaniriria aria mari na meciria mamwe. We have come to the right place because the Honorable Martha Karua has a great history of liberation. She has fought for the dignity of the Kenyan people. She has fought for freedoms of the Kenyan people. She has insisted on respect for human rights and good governance. And to my brother, Rigathi Gachagua, my doors are open. Let us remain consulting. Let us consult widely, even with the others. Feel free anytime to reach out. Let us caucus together and let us work for this country. Martha oigite ona akorwo ari na mito ya gukarugama giturwa kia o president magacokanirira meciria na atongoria angi na kurugamia mundu umwe uru kang'ethanira na President William Ruto irebe-ini. Hata chama tunaweza kuwa many political parties but all marching to the same direction. And I know many of us have said, I also said that I'll be vying for presidency, not for another seat. But this time round, we want to say the nation is greater than any of our ambitions. Oho atongoria aya ni mokiriire president makiuga ni arahujia ukabira
na kugeria kwahorania Agikuyu na ndũrĩrĩ iria ingĩ. Na mwatĩ ũrehagwo na ndũrũme nayo ndũrũme ĩno arehe kwĩ ngatha itũ ya rũrĩrĩ. Ndũgũ ĩno njerũ ya kĩũteti rĩu ĩrĩgĩrĩirwo kũgarũra ndama cia kĩũteti gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Ndamĩamũkĩra na ngoro ĩmwe na twahoya mahiũ macio mathereme. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Mainam.